January ni som ni sang ni som ni paruk ani he video hianin news chi thum kan riek don ani ama sabera chuanin hei America sipai te hi tunai hianin chet an la le tran to ani tunai hianin US le Iran inkara boruak a omti kan hria so sang man viwa tuna chuanin chete chuanin an zia om le dewa ama ro chu an inkar boruak engma chin fel ala ni lawani chu van chuanin mitam tak ngai da chu hetinga chin fel ala ni lawa wang hianin in rem na an la nei lawa wang hianin US hianin Iran hi tuna tanga ni reilo te hianin be thei thut thei ani ti mitam tak ngai da na ni achan chu tuna po hianin enge news kan mu kan ti chuanin USS Abraham Lincoln United States INDO long lian lutuk hi tuna hianin Malaya Strait a aron lut to ani he Malaya Strait hi Malaysia le Indonesia inkar ani he Indo long a hi tuna hianin South China Sea atangin Arabian Sea aron kal to a om je chu tuna hianin Arabian Sea atang hianin Iran hi United States in adu phot chuanin abe phato ani aka phato ani mo kha ani ya pui thau rem khop mai tuna hianin President Trump hianin asipai du than tur an ei zong zong kha anom na mun tura theu khan tu na hianin ada veka Iran hi adu huna abe thut enge Iran hi abe thut angai huna po tu na hianin Trump chuanin asipai te an om na mun tur ang thewa khanin ada kim thokhat to ani tizonin German Chancellor pakhat hianin tu na hianin hetiang hianin rinlok na aron soiboka Iran tuna Islamic regime hi no anro rel lai hi tu na hi chuanin kan rin ayam ma hianin atlu chedon ani tiin he German Chancellor pakhat Friedrich Merz mingla mahar le mai hela hianin karon highlight anga lam han tum ve chin ma deu Friedrich Merz ti ni he hianin aron soilok bok ani he apui chodon khop mai hetiang news kan thek hat to shek hat to ti mai la tun ni thum chung vel hian amaro chu hei America sipai te chet an la le tran ti hi news a hianin an ron report ta ani ti so ni news dot le kan react tur chu kan hrecha wa tu na hianin Minneapolis US tutlemin an buai dewani an buai ang reng khop mai a chan chu ei Trump apol te ICE Immigration and Customs Enforcement te ho khanin dan lowa US alut te lo ruchar ang chi ho kha an mana an huna te khan an vakal chila then te peju ina te pokhan an lu chil hian ani khang ho kha an vamana US atang khanin an thon ho thin ani khang du lo pol kha tu na hianin Minneapolis a hian an protest na sa mai ani an protest na sa le lutuka Biak ina mi pathian biak lain mi in khom lain biak in sunga an lo wa protest ani hi Trump athin rim khop mai Trump atenga idan chuanin heng protest zong zong hi ice laka lung oi tak po ni lo lung oi lo tak po ni lo Trump te ho tak po ni lo amaro chu Democrats hawina atria an training chwa tir ang chi ho te mo tin Democrats hawina an lo fui por le khatianga Democrats hawina lung oi lo na lan tir tura an lo shil anga khanin Trump le apol te chuanin an ngai ve thungani hetianga lung oi lo na lan tir hi chunia tupon khatiang kha chu kan lan tir thea ma ro chu Biak In sunga lung oi lo na lan tir taka hi Trump ngai dan hi ni lo khop maya Christian tam tak ngai dan ani lowa enge sarkar official poimo tak te pon he thila hi chu an dem ngoi ani achan chu khoya po protest don se hey khuta US te po sa kho zalen na ramantia antia ni chu wan chuani hetianga Christian te pathian biak na hmuna hetianga an lo wa ice an lo wa protest ice daga lung oi lo na an lo volunteer ringot kha Trump chuanin enge lunatic satia omje chu enge thuak thol ti na ang reng deu te mo lutuk ti na ang chi ho anga khanin Trump kha chuani na ngai ni Trump chuan hetianga boina siam thin te hi jela khungbo mak turan nia a thei phei chuanin US United States ram atanga no chua dei turan ni ti in Trump hianin a comment nge a dem le ni ti kha kan han report tel bok ani ole news pathum na tan chuanin hey Iran hianin state TV ani omje chu he state TV hi Iran sarkar hianin a control ani a du atilanga ituna te po Iran sarkar laka lung oi lo na te khap dai nan khan heng boy na te hi America ronin rol wang ani Israel te ronin rol wang ani khatiang zong khan he state TV hianin an puang ve thin ani Iran sarkar hian amara chu he an state TV hi an hek sak te mai ni lat mai na a common lo thin khop mai heti hen an hek saka chu wan chuanin Iran sarkar ina program a chhuapa ngai ang chi zong zong te kha engkim kha a buai vek mai ani hetianga ron hek sak tu te hi tunge ani ti kha hriat ala ni lo amaro chu an ram chunga chang chuanin an hek ngam chu rin om lowa rampo na tangin hackers te hianin an state TV hen ron hek saka ti chuan heng
an hek lai hian Iran State TV a hianin tuna Reza Pahlavi United States a omek Iran hroi tu ni thei mai turanga mi tam takte chuan an ngai kha khami na athu soilai kha an ron tilang dei mai ani kami na do dal zong le kal zong khanin engkim kha aron soiveka Iran Supreme Leader an ho tu pa ber kha aron be na sakhop mai ani chu an heklaya video an play na chuanin Pahlavi tu soilai kha an play a Pahlavi chuanin tuna Iran mi pui zong zong te hi an tang ho thazel turina fuya tuna ro relai sarkar pai thatura thei top chu turina fuya mi pui te chu beidong lo turte motivate reng turte atianga Iran sarkarina khabdai atumpo lo turin afuyani Pahlavi hianin Iran rama zalen na te democracy te tundina poimo thuwa soiboka tuna Iran rorel lai sarkar hi corruption Iran rorel lai sarkar a hen corruption a luar le ani tin mi khongai na an nei lova mi an thana sa thute le sipai chak na manga Iran mi pui soilo tam tak an be thute khang theng te po kha aron soyani he thil hi apoi mo khop me chan chu Iran history a chuan a chan chu hetianga an ron hek a hi akha tani chuanin a huai sen thak bok ani hetianga state Iran ina a control Iran ina thunei na anei pum hlum na state TV hetianga an ron hek sak thei hi Iran shroi tu te chuanin hetianga ron hek sak hi ti top sak vat kha antuma amaro chu anti top lok thei big lawaniang khatianga an heklaya Pahlavi thu soi kha message kha adar na samman le tin news in an ron report ani hetiang he thilina alantir chiang tak alantir chu tu chon Iran ram chunga chon hin internet te pon off ani mai theia amaro chu Iran rampo na tanga Iran lakalung oilo te Iran sarkar lakalung oilo te kha an mai big lawani ti kha a chiang mai ani kan she theu tu chu Iran hianin an ram chung le an rampo na Iran sarkar soi chhezong le khamene ye do da zong a thu soi reng hi chu tha antuma ni ti United States Security Council emergency meeting a me che pakhat thu soi apo khanin video masala ma po kan react to kha hetianga an ron hack hun timing hi poimo khop maya tuna hianin Irana ilung oilo na lantir na a hluar sia anasasia lungoilo na lantir tu te hianin regime change an duani rorel tu te hi thak thleng vek an duani tin Iran a hianin economic a chia employment a chia na mulowan tama an buinoi noi heng te hi sarkar te hianin mo phurna langam se an du ani hetianga an ron hekina alantir chian chu kan soi to ang khanin Iran rampona Iran sarkar laka lung oilo na nei te po kha an mai big lawani ti kha a chiang ani he thilina thilalan tir chian de pakhat kan sai le ang tuna hianin Iran hianin ven himna ti maila hey cyber security ang chi te hi angai poimo ve ani akal puina sa ve ani amaro chu hetianga rampona tanga heka kan ngai nga chan chu Iran ram chunga chon internet tian ofamo rampo na tanga an ron hek thei shrim po hianina alantir pakhat chu Iranina an cyber security that tok lo zia le khoya moni khatianga va hek thei na tur loopholes ang chimo khatiang atam zia kha aron lan chian tir ema khamena ye hianin khovel pum pui tuna Iran sarkar dem turte le do dal zonga tong chuak tur khanin Pahlavi azok male Pahlavi azok khanin khovel pum pui trang ho turte le tuna khamene ya dem turte khanin Pahlavi khanin aso mani ti kha he video kan han react thei te chu ani video le em hule theu don